Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Zbog malobrojnih pravednika Gospod daruje spasenje svima. 19. februar, 4. mart, sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija. Znate li, braćo, kakva je sila vrlinskih ljudi, kojih ima i danas, koji se i danas podvizavaju podvigom vrlinskog života? Ako nađeš 10 pravednika, govori Gospod, zbog njih ću vam svima darovati oproštaj grehova. 1. Mojsijeva 18.32. Budući da su se po neizrecivom čovekoljublju Božijem umnožila dela pobožnosti i danas, i to ne samo po gorama i u pećinama, već i u gradovima, ima mnogo ljudi, skrivenih od očiju ljudskih, koji mogu da umilostive Boga. I vrlina tih ljudi, jako malobrojnih, može da pokrije grehe mnogih ljudi, jer je velika dobrota Gospodnja i Gospod često zbog malobrojnih pravednika daruje spasenje mnogima. Ali šta ja to govorim? Zbog malobrojnih pravednika. Ako ne nađe nijednog pravednika u sadašnjem životu, Gospod često milostivo gleda na žive zbog vrlina umrlih. I govori ovako: branit ću ovaj grad sebe radi i radi Davida, sluge svog. 2. Carevima 26. Iako žitelji ovog grada nisu dostojni, govori Gospod, da budu spaseni i ničim ne zaslužuju da budu izbavljeni od nevolje, spasit ću ih sebe radi i radi Davida, sluge svoga, jer mi je svojstveno da pokazujem čovekoljublje i svagda sam spreman da pomilujem i izbavim ljude iz nevolje. Na taj način je pravednik Božiji David, koji je mnogo godina pre vremena otišao iz ovozemaljskog života, postao uzročnik spasenja ljudi koji su duhovno propadali zbog sopstvenog duhovnog nemara.